under 21 who are not allowed on casino vessels. हो इशू खूप दीस जाले आमकां लांबून धरिल्लो आसा. आमी पयलीं पणजी पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केल्ली वेर वी हॅड नेम्ड ऑल द कॅसिनो कंपनीज आनी तांच्या डायरेक्टरांचेर FIR घाल म्हणून अशी कंप्लेंट केल्ली. ही म्हाका दिसता एप्रिलान जाल्ले. ताजेर पुलिसान कांयच एक्शन घेवना. आमी कितलेशेच तांचे कडेन फॉलोअप केले. दे बेसिकली रिफ्यूज टू टेक एनी एक्शन. ताच्या मागीर आमी गेमींग कमिशनराक मेळपाक गेल्ले. तो म्हणून लागलो आपले रुल्स नोटिफाय जावना, आपले कडेन कांयच पावर्स ना म्हणून लागलो. मागीर आमी गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्स हांगा आयिल्ले. तांकां एक निवेदन दिलें आनी दे वर द मोस्ट they at least listened to us and they were concerned. आणि तांणी सांगलें आमकां एक 30 days दियात. We will find out more about the issue and try to take some action. 30 days जाले म्हणून आज आमी जस्ट फॉलोअप करपाक आयिल्ले. तें एक कारण आशिल्लें. ताच्या मागीर आमी ऑल्सो चीफ सेक्रेटरीक मेळ्ळे. तयार आसलेले. चीफ सेक्रेटरी वॉज जस्ट रिफ्युजींग टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट ऑर एश्युरन्स. आनी इनफॅक्ट आयज GSC PCRान येवपाचें मेन कारण म्हटल्यार आमची जी मिटींग जाली चीफ सेक्रेटरी बरोबर, ताजे नंतर तांणी काल गॅझेटान एक नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा which basically allows children under 21 to board casino vessels. वायट दिसता हें सांगपाक गोंयकारांक. हो सरकार कसो काम करता आनी तांचे आमच्या भुरग्यांक कितें विजन आसा तें आमकां कळना. पूण इतली वर्सां ही इलिगॅलिटी चलताली. पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोज एक्सपोज दीस इलिगॅलिटी. म्हणजे ही नोटिफिकेशन जी आसा दीस प्रूव्स दॅट वी वर रायट. वी कॉट देम ऑन अ लिगल पॉयंट, वी कॉट देम ऑन अ मॉरल पॉयंट. आनी ताज्या खातीर लिगल पॉयंट तो सारको करपा खातीर ताणें नोटिफिकेशन काडलां. आनी बेसिकली द नोटिफिकेशन सेज दॅट अंडर 21 कॅन ऑल्सो बोर्ड अ कॅसिनो वेसल as long as the gambling areas are separated. जशे लँड कॅसिनोजान चलताले की तुमी 5-star हॉटेलान वता, यू आर गोईंग टू द हॉटेल बट देर इज वन पार्ट ऑफ द हॉटेल विच इज अ access controlled area where only adults are allowed, under 21s are not allowed. अशें 5-star हॉटेलान आशिल्लें. पूण गेमिंग वेसल, कॅसिनो वेसल जी आसा, एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ, सबन वेसल वॉज अ गेमिंग एरिया. So under 21s by law were not allowed to even board the vessel. Put it वर्षा जाली this was happening. आणि पणजेकार against casinos caught them on this legal point. आणि त्या भयान आता because they know they are wrong and that we are right. They have issued this notification where they are allowing under 21 children to board casino vessels as long as the casino gambling areas म्हणजे ज्या जाग्याचेर तुकार खेळटा त्या एरियाजांक ते अंडर 21 भितर वचना बट अदर पार्ट्स ऑफ द वेसल्स आर अलाउड. सो हाजो आमी निशेध करता. अँड वन पॉयंट आय वॉन्ट टू से इज दॅट गॅमलिंगाच्या एगेन्स्ट कित्याक आसा आमी, बिकॉज इट इज अ एडिक्टीव प्रॉब्लम लायक सिगरेट्स ऑर अल्कोहॉल. आनी जशे सिगरेट्स आनी अल्कोहॉलाचे ब्रँडिंग आनी एडवर्टायजमेंटाचेर कंट्रोल आसा तसोच कॅसिनोचेर आसूंक जाय. आतां जेन्ना हो नोटिफिकेशन आसा म्हणजे इतले हे सामके निर्लज्ज कशें आनी घाईन हो केल्लो आसा. जस्ट इमॅजीन यू आर गोईंग टू अ 5-star हॉटेल, यू आर गोईंग टू द हॉटेल, सो द चायल्ड इज नॉट बींग टेकन इन टू अ कॅसिनो. आनी थंय हॉटेलान भुरग्याक दवरून फादर, मदर ऑर पेरंट्स हुएवर दे गो टू द एक्सेस कंट्रोल कॅसिनो एरिया. बट वेन यू आर टेकिंग अ चायल्ड टू अ कॅसिनो वेसल, तूं तिकेट घेवपाक आसता थंय कॅसिनोचें ब्रँडींग आसता. तूं फिडर बोटान बसलो की थंय कॅसिनोचें ब्रँडींग आसता. तूं वेसलाचेर गेलो थंय कॅसिनोचें ब्रँडींग आसा. द होल टायम दॅट यू आर टेकिंग दॅट चायल्ड अपेरंटली टू अ नॉन गेमिंग एरिया, यू आर एक्सपोजिंग हिम टू द कॅसिनो ब्रँडींग एंड एडवर्टायझींग. सो हाव आर यू प्रोटेक्टिंग द चायल्ड? दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ दीस नोटिफिकेशन. इनफॅक्ट आमी चीफ सेक्रेटरीक मेळिल्ले तेन्ना आमी ताका हें विचारलें ना, ते आमी पळोवन घेता म्हणून लागलो. सो आय डोंट नो, पळोवन घेता ते तुमी पळोवन घेयात. We are not going to sit quiet on this issue. And as per this notification, even though you may allow under 21s to board the casino vessel, you are still exposing children to casino branding and advertising. If you enforce this notification, आमी फुडलो स्टेप घेतलो and we will make sure by all means necessary की तुमचे जे कॅसिनोचे एंट्रन्साचे बुकिंग ऑफिसाचे ब्रँडींग आसा
तुमच्या बोटीचेर जे कॅसिनोचे ब्रँडिंग आसा ते तुमकां आमी काडपाक लायतले. दीस इज अ चॅलेंज टू द चीफ सेक्रेटरी एंड द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. तुम्ही हे एनफोर्सूच करून दाखया. अरे राम अरे सोनी. I just want to point out the speed at which this government has made this change. I mean, 25th April police complaint केले and within almost 10 to 11 weeks they have changed the whole act. They have changed the act to allow what is harmful to children. So instead of protecting the people, they are protecting the casinos. And the gaming commissioner, we have been asking for 14 years, there is no rules. So this if they can do in 11 weeks, why can't they notify the gaming commissioner rules which are pending for over 14 years? This is my question to the government. Why is it taking so long? The rules are ready. Just notify it and put the gaming commissioner to use. So there is some scrutiny over the casinos. So please understand the importance of these rules. There are no rules for gambling in Goa. No rules. Meaning that nobody knows under what method or a system the gambling is supposed to occur, or what kind of governance over black money. Nothing. And this has been going on for 14 years. 14 years ago they were supposed to notify the rules. Till now they have not notified. But this they did in 2 months to allow children on board casino vessels, which is something, by the way, which is not allowed in the world. Internationally, children are barred from casino gambling. And in Goa now, we are going to make a record that we are allowing children to enter gambling areas. Notification basically बरयला designated and licensed places / areas means a separated area in a 5-star hotel or vessel partitioned with access control where the licensee is authorized to install and operate electronic amusement slot machines or table games. सो तांणी ते वेसलूय एड केला. पयलीं फक्त 5-स्टार हॉटेलाक अलावड आशिल्लें अशें. आज आतां तूं वेसलान सुद्दां भुरग्यांक जुगार खेळटा ते वेसलान सुद्दां व्हरात, एज लॉंग एज दोज एरियाज आर सेपरेटेड. बट आमी जरी केन्ना कॅसिनो वेसलान वचूंक ना आनी भितर ते कोणाक फोटो किंवा व्हिडिओ बी काडपाक दिना. वी डोंट नो वेदर दीस सेपरेशन एक्झिस्ट ऑर नॉट. हे फक्त कायद्या खातीर या खंयच्या तरी पेपरार घालून तांणी नोटिफाय केला. इज दीस एक्चुअली गोन टू बी एनफोर्स? म्हाका दिसना. बिकॉज हांव म्हणजे वेसल येदो व्हडलो नासता. 5-स्टार हॉटेलान तुका व्हडली लॉबी आसता, हे कॉरिडॉर आसता, वेगळे वेगळे स्पेसीस आसता. कॅसिनो वेसल इज अ स्मॉल एरिया and it has already been designed and constructed for maximizing the gaming area. So हे तुम्ही कशें करतले access control separation? So this is not going to be enforced because and there is no way to find out. त्या खातीर गेमिंग कमिशनराचे आसपाची आनी तांकां रुल्स आसपाची खूब गरज आसा so that these things can be monitored and controlled. तुम्ही पणजे पोलीस स्टेशन वाल्मिकी तुम्ही पणजे पोलीस स्टेशनान कंप्लेंट घेऊन गेले म्हणून वर कायदो हाडला असो दिसता तुमकां? 100% they have been caught on the wrong foot. they illegal म्हणून ताणें मानून घेतला हे नोटिफिकेशन काढून. Because till now children were not allowed and they have admitted that children were going. And that is why to make it legal they have announced this notification. Home Department. But this is only for slot machine. नोटिफिकेशनाची डेट आसा 6 जुलय आणि बॅक डेट केला त्या कितें हांव नको पूण दिस इज कम इन येस्टरडेज गॅझेट. वेसलाचेर लायव्ह Yeah, we had complained also to the gaming commissioner about this entry of children on board the casinos. Now, in 2012, the gaming commissioner was said that as per the Act, the gaming commissioner should be notified. But it was notified only in 2020 as the commissioner of commercial taxes. Now when we went with this issue to the gaming commissioner, who is supposed to take action, he mentioned that there are no rules notified, so he cannot take any action and he has no enforcement structure, no personnel to officers to enforce this any conditions. So already the Act in 2020 specifies various things which the gaming commissioner is supposed to do. But because the gaming rules are not there, he is washing his hands off and he is saying he is not responsible. It's the home department which the casinos come under. So they are
only operating under the Home Department, and neither is the Home Department taking any action. Now, who is boarding on the casinos? What is their age? Whether Goans are boarding or non-Goans are boarding, there is no control. How many people are going? What are the transactions being carried out there? And also, as per international laws, there is supposed to be a anti-money laundering monitoring, which is a highly technical subject, which I don't think the Goa government has any capacity even to do, because the way they are functioning, they are giving a total free hand to the casinos. So it is operating entirely without any control. तर गेमिंग कमिशनरचे काम केलेलं ताणें आतां डिस्क्रायब केलें न्ही, रायट फ्रॉम कंट्रोलिंग द एंट्री इन टू द कसिनोज ना जाल्यार त्याची कांयच ड्युटीज ना जाल्यार बेस्ट अननेसेसरी वेस्टिंग टॅक्स पेयर्स मनी त्याची अपॉइंटमेंट करून दवरला ताका. And he is in 9 posts, one man. He's in holding 9 positions. म्हणजे कितली सिरियसनेस दिता ह्या कामाक पळय. but the wastage of his salary is a micro portion of the loss because of his inactivity. जसे बाब लुकसान सांगले, because there is no control or monitoring of the transactions, even entry feature कितले लोक येतात. Goa government is losing thousands of crores of revenue per year. हांव हे तुमकां कॅमेरा फुडें सांगता, if you want I will give you statistics also. Thousands of crores, हजारांनी कोटी revenue आमच्या सरकाराक मिस जाता because they are allowing casinos to do this without any rules. आणि कॅसिनोज पयशे धाडटा ते कोणाक पावता, कोणाच्या बोल्सांत पावता ते तुम्ही सगळे जाणा, पूण गोवा गव्हर्नमेंट डज नॉट गेट एनी मनी. वाल्मिकी सांग एज पर लॉ 18 वर्सां वयर जाले पण तांकां लिगली रायट्स ना. 21. ओके 21. सो आतां तेंचे म्हणटा 21 ते एजी वयर तुमी वचूं शकता. सो दे आर नो मोर चायल्ड अशें गव्हर्नमेंट आर्ग्यू करते. 21 इज नॉट एक्चुअली चायल्ड. सो तेजे तुमचे म्हणटा अंडर 21 can be 6 years also, 12 years also. Baby. अंडर 21 म्हटलं काय अबाउट 21 Under 20. Under 21. अंडर 21. As per Gambling Act, the legal age for gambling is 21, even though they may be an adult. Internationally, For example, contesting elections, even though you are an adult, ताका एक minimum legal age असता 25 years. So even बाकीच्या देशांनी सिगरेट ओडपाक सुद्दां 25 वर्सांचा असता, अल्कोहोल पिवपाक इंडियान सुद्दां 21 वर्सांचा. सो लायक हांव तुमकां तेच सांगता, गॅम्बलिंग इज नॉट समथींग दॅट एनी अडल्ट ऑफ 18 years can do. The age is actually increased to 21 because it is assumed that you have That is not by even. law. We are not saying this. Yeah, that is by law. मॅडम व्हडलो कसिनो येना म्हणटात तुमी, पूण तुमच्या घरा मुखार हाडून ते वेसल दवरलेले तो येता म्हणून, आनी म्हणलेले 1 म्हयन्यान थंयच्यान हालयतले म्हणून, पूण आयज पळयता आमी ते अजुनूय थंयच आसा. थंयच आसा. there's a new jetty also come. आमी कॅप्टन पोर्ट्साक दिसा भितर जाता आनी कॅप्टन पोर्ट्सान डेल्टनाक खूब रिमायंडर दिला इन रायटींग, बट डेल्टनान गॉट एन अंडर RTI. डेल्टनान सांगला की दे हॅव आस्क फॉर परमिशन फॉर ड्रेजिंग. ते मार्केटा फुडें ते बोट शिफ्ट करूंक जाय तांकां, बट ते परमिशन मेळूं ना तांकां ड्रेजिंग. सो अंटील द ड्रेजिंग परमिशन इज गिवन, डेल्टन सांगता आमी कितें काय करूं शकना. पूण जर न्यू बोट येना जाल्यार ते पयलींच्या प्लेसीर कित्याक वचूंक शकना, जंय ती पयली आशिल्ली. That place is reserved for the new court. Until the court decides they are not touched. They tashats रावतात. So that means there is a chances for the new boat if it's reserved. That is what the company is saying. And if you see the branding on the jetty, पयलेचे असले opposite the mermaid garden, the boarding points आसा. The last jetty used to be King's Casino. ते पहिले ते dolphin shaped boat आले ताचे आता ते गेले ते January. So that was closed. But now they have changed it. New branding has come last week. Delton Life. So which means they are getting ready for the new boat. So court matters going on. I don't think they care. But they are getting ready with their this for the new boat to come. So soon after monsoon, Let's see, the next hearing is on 18th of August. Let's hope the courts make the right decision. one more point is that how we don't know what is happening on the casinos is that they have rooms. Did you all know that they have rooms? They are listed as hotels. All these casinos have rooms. If you go to the website, you cannot book those rooms. So what are those rooms being used for? It's a question. What are they being used for? Hotel And- registration दिलं त्यांनी. So, and this is what that commissioner should be knowing. He should know exactly what is happening on the casinos. But they are functioning for 14 years without any knowledge. The government claims they don't know only what's happening because the rules are not notified. This is really a joke on the people of Goa. God only knows what is happening. so why the people is still quiet and why the politician or opposition also is quiet?
I think one can guess that the casinos have a lot of money. Money always talks, huh? It's like. And they please स्पोर्ट्साकडे भायर पळयल्या लोकल अजून कसिनो तसो फंडामेंटली हेड कसिनोची जाग्यार सांगता नवे बिल्डिंग सगळे कॅसिनो खातीरूच चल्ला इन्फ्रास्ट्रक्चर. सरकार जेन्ना म्हणटा की आमी गेट रेव्हेन्यू फ्रॉम कॅसिनोज, वॉटेवर लिटल लिगल रेव्हेन्यू ते गेट दॅट स्पेंडिंग बॅक ऑन कॅसिनोज. जसे आज आमी तुमकां दाखयले गेमिंग कमिशनर ना म्हणून खरो रेव्हेन्यू जो येवंक जाय हजारांनी कोटी रुपया तो आमकां येना. दॅट इज अ लॉस. दिस इज वाय वी आर अगेन्स्ट कॅसिनोज. फक्त ते फक्त टेक ओवर करता आणि actually Benji Memele rightly said it, but he only said it. He's not doing anything about it. He said that the casinos are running the government of Goa. It's completely true. And in fact, फाल्याचो हेडलायन ही नोटिफिकेशन पळोवन तुमचो फाल्याचो हेडलायन किंवा ह्या लायव्हाचो हेडलायन तुम्ही असो घालात की बीजेपी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा मेक्स इट लीगल फॉर चिल्ड्रन टू बोर्ड गॅम्बलिंग वेसल्स. दिस इज द फॅक्ट. दॅट शुड बी द हेडलायन एक्चुअली. मोस्ट शेमलेस बीजेपी गव्हर्नमेंट. गेमिंग कमिशन इंटरनॅशनली करिना काय म्हणून गव्हर्मेंट गेमिंग कमिशन अपॉइंट करिना करी तेजे रुल्स मुद्दम फ्रेम करिना काय म्हणटा. तेच म्हणटा न्ही गेमिंग कमिशनाचो कॉन्सेप्ट 2012 आयिल्लो आनी तेन्नाच्यान आज पर्यंत हे गेमिंग कमिशनर इज ओन्ली ऑन पेपर. आमी बोवाळ जातकूच गव्हर्मेंटान एक हे केल्लें अनाउन्समेंट केल्लें मार्चान की वी हॅव फायनलायज द रुल्स, कॅबिनेट अप्रुवलाक धाडटले आनी बेगीन नोटिफाय जातले. अजून पर्यंत जावंक ना. ताकाच 4 म्हयने जावन गेले. आता तुमकां कितें एश्युरन्स मेळटा. पण आज आमी GSPCR कडेन फक्त इतल्याच खातीर आयिल्ले की लास्ट टायम वी हॅड कम, ही हॅड आस्क्ड अस फॉर 30 days. सो वी हॅड कम टू मीट हिम टू सी वॉट एक्शन ही हॅज टेकन. अनफॉर्च्युनेटली ही वॉज नॉट देर रायट नाव. आमी अपॉयंटमेंट घेवंक नाशिल्ले, सो वी आर नॉट ब्लेमिंग हिम. सो ते एक सांगपाक आयिल्ले आनी तांकां ही नोटिफिकेशनाची कॉपी दिवपाक आयिल्ले. सो we hope that he will take some action on this because GSPCR khare actually powers asa to even ask the government on what basis you are allowing this, because this is completely illegal and this is an admission that whatever was happening before this date has been illegal for all these years. हांच्यानी आमकां 8 जुनाक एक कंप्लेंट दिल्ली, रिक्वेस्ट टू एक्शन अगेन्स्ट ऑफशोर कॅसिनोज फॉर इन्क्लुडिंग चिल्ड्रन इंटू गॅमलिंग इन वायलेशन ऑफ गोवा पब्लीक गॅमलिंग एक्ट अँड गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट. ह्या कंप्लेनीचेर आमी एक्शन घेवन आमी जे कमिशनर आसा गेमिंग कमिशनर तांकां सांगिल्लें ऑन 19 जून वी हॅव आस्क्ड फॉर द एक्शन टेकन, वॉट एक्शन यू हॅव टेकन अगेन्स्ट द कंप्लेंट फायल्ड बाय द आमी पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो. तांच्यांनी आनी तांकां सांगिल्लें इन्क्वायरी रिपोर्ट जो आसा तो 8 दिसां भितर आमकां सबमीट कर. They are not yet submitted. So again we have returned to the gaming commissioner to submit the report. Secondly, also we have sent letter to the Department of Police where they have filed the complaint. So also to submit the action report, what you have taken the action, but they have not done any, submitted any report to commission. So we have again today we have sent a reminder to the gaming commission to kindly furnish the action report what you have taken. And now today the notification has come. Accordingly, commission in the betterment of the children, Goa State Commission for Protection of Child Rights will take care that भुरगीं जीं आसा ही कॅझिनोचेर तांकां एलो जावपाक जायना. कारण शेवट गॅमलिंग हो हें जे गोवा एक्टानूय आसा, गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट, तें त्या पासून भुरग्यांक परावृत्त करपा जाय. थंय भुरग्यांक घेवन वचप हें चुकीचें आसा अँड फॉर दॅट वी द कमिशन वील टेक केअर ऑफ. केन्ना पासून एक्शन घेतले तुमी. दॅट रूल वी हॅव टू रायट टू द एक्शन टेकन जी आसा न्ही ती एक्शन टेकन शूड बी डन बाय द पोलीस. वील डायरेक्ट द पोलीस टू टेक द नेसेसरी एक्शन. एक मिनिट, हे गेमिंग कमिशनान म्हणून आसा पळय तेका अजून रुल्स फ्रेम करूना. हय, 14 रुल्स फ्रेम करिना जाल्यार तुमच्यांनी सुमोटो एक्शन घेवपाक जायना काय म्हणून. We'll recommend the gaming commission to as soon as earlier that all the rules आसा न्ही ते रुल्स जे अमेंडमेंटा घातल्या फ्रेम करपाक घातला तेका अप्रुवल घे म्हणून सांगतालो. पूण गेली 14 वर्सां हो कॅझिनो चलता पळय अशेंच चलत रावतले. भुरगीं थंय वता, आपले पेरंट्स कितें करता तेंच भुरग्यांनी शिकप काय म्हणटा.
त्याच खातीर न्हय आमी वी आर फॉर दॅट चिल्ड्रन शूड नॉट गो टू द कॅझिनो त्याची चवर भुमिका आमची ती आसतली. तुम्ही आता ते गेमिंग कमिशन ऍक्शन घ्यायचं रावतले काय तुमचे सुमोटो ऍक्शन घेऊन तुम्ही आम्ही सुमोटो ऍक्शन घेतल्या ऑलरेडी वी आर टेकन सुमोटो ऍक्शन अँड आस्क फॉर द रिपोर्ट. We are written to the gaming commissioner to kindly give the inquiry report what you have done. Suppose gaming commission replies you that rules are not framed yet, so we can't act. We'll direct the government to do the so. The amendment under the 21-year age can be allowed, no? The new New notification. New notification designated license places areas means a separated area in the 5-star hotel or vessel person with access control where the licensee is authorized to install and operate electronic amusement slot machine or table. This is up to 21 years, below the 21. But commission is up to 18 years. But they So- did not mention no, that thing. कितें? They So may- they have एकवीस वर्सां सकयल न्ही. Yeah, they It are understood. 18 above or 21 above. 21 so च्या सकयल. below 21 it can be 16 years, Yes, 14 years. yes. Yeah, thank you. करा खातीर